باش تماشاوان مجارک میگوانک دیسا ده برنامه مجارک میگوانک ده امی بیچاره بره خوب بدن روجبای کردستانی ایوه که وزانن شش لحتان ها شرکی دجوار تجي تاغين شيخ مرسود واشرف عين كردان دست بيكر وبشرا وشر بلاكو نهاجي بتايبتي الجندوارن كوباني واتصال علي حسكي والجلك جيندنجي ايرشين كتين حتى شيئين تجي جلك كرد بردوام دكي اما سبب مجاري يشدان الحرمي بيكتين چنن و حتى شد بازی چیپ که کی پشتی حتی شد که هوا های زاوش کود گرد داش جنو ورزن دید به کی بنا سورد که مثلا میجاره محور خوی روزنامه گر بنیاد جزیری رو باخن دم باش برز بنیاد جزیری دنباسya Slav Vorez ji bo we. السريد الودري يعني امجي شوبين اللي بلاهم جناز بتر جشدان شوبين روشا حرمه چيه و ایریشن حتی شیل کوزی داده بن چمازی داده بن لگر کو دحیجده چله دا آگربست که هاتو بو ایران کردی او آگربست yani وان خاصو آگربست ایران کردی او آگربست چقاس دمرته دی چقاس دیبن پیکرین کیبن پیتکی چوبن پیتکن ممکنه کی آگاهی بدن Belê Slav Vorez carek ji bo we ji bo hemû kesê temaşaker. Yani rastî her kes dizane ku di aliyê Sûriya giştî û têbet bo Bakur Rojhilatê Sûriyayê problemê ku hebûn di aliyê hikûmeta Bakurî û rêveberiya Xweser têbet qesa diyalog û danûstandirên ku bi rêveberiya demkî da meşandin berdewam bûn. Heta çarê meha çile şandayekî şûr şamê ji bo guftugûyê xwe berdewam bike. Berê jî gelek xelin sereke yan cihê stratejîk li ser hat rawestandin li ser pêmana dehê adarê ku têkev meriyetê lê nîqaş hebû ku çi şêwê komîtebên amadekirin têkev pratikê de. Lê tiştî hat jînkirin çûbû di nîvê civînê de Wezîrê Karê Derve ya hikûmeta Demkî Esad Şîvanî got ku em vir bi dawî dikin guftugûyê xwe danî heştê mihêmê dîsel hev rûnên ewana planên cuda amade kiribûn û piştî wê jî me dît şeşê mehê de ji xweberî şeşê mehê pêncê mehê li Parîsê civînekî hat lidarxistin ew civînehan gelek xelên giring ji bo Kurda ji bo İsraîlî ji bo Tirkiyeyê ji bo herêmê gîş dor dihatibû nîqaşkirin dihatibû guftugûkirin têvet jî hikûmeta Demkî lê amade bû raydarên İsraîlî amade bû Parîsê û Hekan Fîdan jî xwe giyan wêdadiriya yê Sûriyê diwest amade be servî esasê han û ji bo Amerîka jî amade û servî esasê han hat naskirin ku ew planên ku henin li herêmê tê meşandin bi têvet ji bo ku ew qas tawîzê didin İsraîl ji bo wan sê parêzgehên başûrê Sûriyeyê wan serbest wê berdan bo Tirkiyeyê jî razî bikin her kes zanî ji Tirkiye gelîn teber ji Sûriye dagirkirine ji bilî meselê Bab û Ezaz û Cerablusî meselê Efrîn û Serêkanî û Girêsibyû û aynı بله demê de jî bo pêkanîna projê xwe yê mîsak millî Heleb. Van plana hemû hişt goçî ve ew tiştên ji bo Rojavayê Kurdistan dihat nîqaşkirin dihat kirin bi pêv ve û bo wê jî me çeşê mehê werê xwedan Şêx Mesûd Eşrefî li ber xwedana gol Şêx Mesûd Eşrefî hat pêkanîn û agirbesk we behs kir got çilo tê rawestandin yan jî kî bin pê dike li wir jî cara yekem hikûmeta Bagûs bin pê kir û jî pêkanî pêşa çavê cîranê gîş mizgif kirin hedef sivîl kirin hedef nixweşxane kirin hedef dermên laşê şehîd jor di avêtin xwarê gelê me û her wisa şervanê azadiyê berxwedan hilbijartin şehîd Ziyad jî bersiva xwe da bersiva giring da mesaja xwe da hemû kesên dagirker. Aliyê din piştî ku caberê xwedan dêrhafir û deverê din dîsa jî hêzê qesa ji bo sivîl bên aram kirin yan jî nekevin metirsiyê de hêz baş hat kişandin di wan êrîşa de jî dîsa agirvest hat ragihandin dîsa hikûmeta Bagûs bin pê kir û berdewam bike hetanê gihîşt ser sînorê Rojava ji xwe ji wê çavê rêveberiya qesa da got sînorê Rojava evana xeta sor in yani eger ew kes dizanin û şoreşa Sûriya ya Rojava şopandî got qese de berxwedanekî bêhempe kiriye van 14
سال در واسوی ده دجی چتن داعش کو بترسی خود سر حمو رجلات نبی و جهان بیکتانی گلی هرمی حموجی پاراست جوان کوم کجا پاراست و سر دخوازه گلی هرمی در واسی هرمی عرب و هرمی دیبو او قص خبات و او قص تکوشین ور هات کرن و باندوره که گلک مثلا جواک عربی هات کرن عرب نبی عشیره انا ایروش قصون گور بکلی بصدان جوان العرب شهید بوند نبی تکوشین هنده لی وقت مگود پلان مزن بو پلان دولت ترک بدو دی پلان امریکا بدو دی حکومت بگویز بدو دی سعودية عربستان بالولايات المتحدة الأمريكية مسألة ثانية بالنسبة للشركة ووصل نابنا قصده لبليغ السردينة فلانا كنسال هرمي هي ناخذ كرد بكردستان ناخذ كرد بشنجا هرمي بك ناخذ كرد كي بإرادة ناخذ كرد كي بنصنع بكم لكو بجن تمام وما قبول كريه كنت كارم زماني خوب آخر كنت كارم نوروز خوب پیروز بکن ای باشه گلی کرد برای زمان خود آخری برای نوروز خوب پیروز بکر ای روش دما ایجا خطری زیاده تر بو یا کت شواز ایجا قرقرنا گلی کرد جوانین کرد گچو خورتین کرد و گلی کرد روجابای کردستانی و در ولات ایروش بو برخدانا رومتی برخدانا حکومت نبونی پشتگیری دکن بفیرنگی افکار کرد سر دست بکی بیش بله نها gelek çapemenya Türk û ya Hewes û yên desthilatdaran wekî ku gelek Kurd û gelek Türk gelek Ereb li dijî hebin û gelek Ereb yani hemû eşîrên Ereban li dijî pergala Qesedê an got rêveberiya xwe ser nîşan didin. Li vê derê têkiliya gelan an jî ji ber ku li Herêma Bakur û Jiratê Sûriyeyê gelek minasname çand bawerî bi hevdûre dijîn û di van salên borî dijî me dît ku tifaqek heye, yekitiyek heye, hevkariyek heye û hemû dibin sîwana rêveberiya xwe ser de jî xwe dibînin. Lê piştî ev êrişên heteşê zêde bû şûn di nêzîkatiya gelê Ereb û gelên din li hemberî xweseriyê çawa ye û karinekî wisa çavdêrê xwe jî par bikin. يعني براستيج بوبان بيكاتين جوهان الهرمي حتى شوفان شي قلت لما بانك وازي كرن قصة دبري خدا بندوالي درازولي برقاي وقلت درنگ مانو ورنا رزقار بكن إيروش جبو دولة ترك وهرو صدما حكومة بعض يسال بسلا داريبو وحكومة بقيزي تم دي مسألة تشكا فتنة نابنا كرد وعربة شبكة كارتاني لينا قشت انجامي yani bacar avul Türkiye'ye fazla şarkı birinci yılların gurur kuşku graniya hezavan sabbe mesele bu çava gal rahat tu bide lemin bici ev bakar ani Pirsa xwe tawî em bikin niha rewşa tawî çi ye dorpêçek çawa li ser herêmê heye û êrişî di çi asê verin. بله وقت ما قلت جانا مثلا عربة بان خص عربة شكار بين كرد وعربة برا حدود قال لك عشيرة هل من الشمر بوغ انزواني صناديق جناب قصد دبو بانا الهمبريا بفتنة ساكنين وقال لك ديجي انا ايروش لها ميمانن وانا جي تزانكو افاليسكا كي دولة تركوليسكا كي يقول كسي ناخواز خير سوريا وبكادي سوريا Öyle. ناخواز نكتل نسكاويد ادعالي ايريشاد بردوام تبت انا كوباني وقت باجارێکی سمبۆلە بەرخۆدانی تێناسکردن Böyle. کوبانی کیشی لەبەر خۆدا ئیر و دۆرپێچێکی گەلێکی گەران سەر کوبانی هەموو پێدوێن ژیانی هاتنە بڕین لەسەر کوبانی ئەوای انتقام دخوازن تۆلێ هێدن ji بۆ داعشê dewleta Türk û çetên daعشê bû roj herkes zana hatin rizgarkirin bi planê dewleta Türk û çetên daعشê û Amerîka wana qismekî derbasî Iraqê bûn qismekî karî bû birabûn qismek xwe berê û şênîwanê razayê hebûn xwe جبهة النصرة بخوجي بشكل بعد شتاي كومكوجي كان رغم وقص أجر بس هاتيرا هندن در دورة كوباني كومكوجي كان صاحب جن هدف قرتن شهيد بون وقت ما قلت في الجاني درمان وشير وانا جبي سجدنا لقال كوباني بيجي شو هذا حزر شاردان مال برخدا كوباني لكت نهاجي وهين زدتر امين برخو بدن هیچ زیادتر امی لهمبریابان شاف ساکن لهریما جزیره جوسا در دور حسکی Böyle. هولدانی و آنهایی بود پیش بکردن میساجی هیچ برخو داره
يفك ويفجر برقد خوش بو بانگا سکر بریج گلمی کرد حاشا پرچه کردستانی سرپیایی درکی ولات لامریکا لاسترالیا لحمو تاری سرپیایی قالب جوان قالب خورد در باس کنج باشوری کردستانی بسکریا برخدانا روماتی بکن و بجن ام رجبات تناخ و ناهیده قالك آنی کارین انسانی جی در باس بله. روج آباد دبن واجی همو بهزا برخدانی و همو بهزا قلمه كرد سراسر جهان گشی یوروش سرپیایی و بجی برخدانا روماتی و بسر بکبه از به پرسیج لیزدکم به تایبەتی لە چوار پارچەیەن کوردستانی و لە ئەوروپای و لە گەلێک وڵاتانی جیهانی چ جی کولی کورد دژین duruşmeyeke, be yek Kurdistan yeke. Ev êrişên li dijî rojava ji bona gelek Kurd yekîtiyek çi wa ava kir? Ev ruhê yekîtiyê siberojek çi wa nîşanî Kurdan bide? راستی گل مساجا خدا چواش بو کوبانی گل کرد بو یک و چاقه یک مجدار ده 1400 بورج کوبانی جهانی یرو هر روجا کردا یا جهانی روجا تنی من جبر بو هر روج گل من سرپیایی و او سینوری گل دجمن ده قاستفاقی هگر اثر شیرین بصراحه هزارو جسودسیون هذا بیان دیگه که مثلا بزنه به هاتف اون اندن ملت او سینور چران دی یرو روج هر کس بجه دلی مل روج آوان لیدخ وقت مگو رغم هو قصفتني قلت لك رغم هو راجع عندنا دولة ترك على ذكر راجع عندنا حكومة بجهز راجع عندنا ولكن عربة توازن راستي بارو باش بكون توازن خطابة نفرت نابنا بلا بكون لأبانا همو بوش تبتشوفر راجع عندنا كل شيء تبني سفر بريور وجميل همو راجع كل Bele. عادي برخورداني ندناف قلدن ندناف شرفانا Bele. Yani karin bejin hezên navdewletî, bi taybetî İsrail, İngiltere, Fransa, Amerika û gelek hezên ku dixwazin li rojata navîn li gorî xwe modelekî ava bikin. Nel bendê bû ku gelek Kurd vê carê bi tevahî bivin yek û li rojava xwedî derkevin. Orkim bendewariyê ku an an jî sekinek wan wisa tune bûn imsa. بێگومان ئێوانان دەکراواندا ئەوێوان پلانێوان سەر بکە ئیسرائیل کارە پرۆژە ئیبراهیم پێک بینە تورکیاژی میساقی پێک بینە ئەمریکا ژنوفرە ڕۆژناتەمالی دیزان بکە و ئیران شقا هەدەفش بۆ بۆگە ئیسرائیل ڕازی بکەن هەمبەرێ بسەکن دەما گەلێ مەڕاوبوومە دیجێت گەلەکە سیناتۆرێن یە ئەمریکیش هەردوو پارتیا یا کۆماریش پارتیا یا دموکرات جێرابوون وانە دۆزا قانونێکی ji bo parastina Kurda bêkirzanin bû راستیش گله کرد راستی قرد کردنه که تکرد Bele. جبوی گله کرد لحمو داری پی حساب گفت اف قرد کردن نتنی بروجا باش با حمو کردایی جبوی جی افسر زانی گفت چه دبن و دوست گله کرد جی گله کا کرد است که متوجه جی پشتی کریارین هوفانش علی چتین حکومت تا بگویز هاتن کردن هم بو آویزنا جنازه شهید دنس اشقادا هم جی بو برینا پوره کچا کرد شرفانا کرد اواجی رای کشتی جهانی گیش به باندور تاثیر Bele. Em gelek spas kin hevalê me rojname ger, Dunya Cezîrî zor spas. واسه بله تماشاوان برنامه مشارک میوانه که انگشتن در برنامه خو تا جارک نه دمین خیر خوشید دماغ خوش